chi bai vek ule subscriber zam tak tak te tu tuma chuan khovel hriat khopari moi thiam India ram choi moina patma busan dong tu le Oscar wat hial la thei ar Rahman Chanchin kan thlir don ani aming masale asa khuwa hlawhtlinna kongte khai khomna khirin ilongai thang like comment share kha khongin ar Rahman hi Chennai Tamil Nadu January ni ruksa kha zakwa samruk pasaria apianga aming masa hi S Dilip Kumar ania apa ming choi dewrawa pho ania aming hi apa hi RK Shekhar ania kumkua ani in aboral sana tuna hian ar Rahman hi kumsomnga pakua amang mek ani apa RK Shekhar hi music director ania ar Rahman hian no pangte ani in chung kwa chom turin na thoktan ani apa in aboral san ma wangin ar Rahman thiamna Mazar of Madras ti in anthelara khovel huwa pari moi thiam berpol ani anupui fanaute soivelokang anupui hi Saira Banu ania kumsang hazakwa somkwa panga khan ani neya anu hi lekha thiam rimoi thiam ngaina nungchang thami ania ar Rahman le Saira Banu te hi kumsom ni pokhachung alo nei to a November ni som bakwa sang ni som ni pali khan anin thentu hi ampuanga offense te ati danglamina thong em a chhan ni theya lang an ukil loyarina soidan chuan an inkara hian rilruwa in mu thiam lo na in rem lo na emotional strain a omto atini mipal himi chia te inkara nupanuna te po aniang heng thila thlen to chuan apoi thina ake som thina in siam thale rul ani to lo atini anu kil loyarina soidan chuan ar Rahman chuan he hun hi an chung kotan hun har satak ani thu asoya mi malnun ja sakram turin offense te angen bok ani fa hi pathum anneya mi pa pakhat mai chia pani an fanu upaber hi khatija Rahman ania singar thiam tak ani muituam tlat thin mi ania mi pui dem na po adong na sa a kum sang ni som ni pani khan pasal aneya muituam mi ani awang hian apa ar Rahman hian adu thanna ani din athop tlat thin ani mi pui dem na tam tak selna adon thina wangin apa hian athop tlat thin ani afanu pani na Rahima Rahman rimoi le media lama athok ve bok ani ti chuan ampang ber hi ar Amin ania apa hnungzuin singer le music composer ania film sang hla asatoa au hi apa onen ainang ema afa te pathum hi rimoi khovel an hlothing vek ani ar Rahman na thodan tlang pui zanlama ania zanlama rimoi siam nuam timi ani India ram rimoi tidang lampa ania awat tam tak adong toha alang sar zulte kanta lang ange Oscar wat ania kumsang ni pakua khan Slumdog Millionaire film awangin Oscar panhi award adonga khovel mel hriat aloni phata ani kha Oscar wat hi kan soi fialok anga kumsang kha jakwa somni pakua khan America rama tran ania kumtin man thinani khovel huwa film le rimoi lama thimna sang ber lantir tu ani Academy of Motion Picture Art Sciences hian ampe chok thin ani India tanga hluna ve thung chu choi moina sang ber Bharat Ratna angkhania hlutakani achonom hlemai he India pa hi Grammy Award te National Film Award te BAFTA Award te Golden Globe Award te Padma Shri te Padma Bhushan te Film Fare Award chi sang hi adongani ya Rahman hian sum alo chudan concert voi khat ane hian India in cheng nuai za atanga cheng nuai zan hi zan khata lut hem mai ni ti chuan film pakhata hian cheng nuai zariat atanga cheng nuai sang khat a hlo hem mai ni turu riap tak ani a hlawhtlinna bul kumsang kha zakwa somkwa pani khan Maniratnam film Roja khania ahlalar le hit mai ma tu che salam ti hi ania Esther Hnamte nen hian enge in thlunzom na an nei kan soi zaw bange Esther lal du ami Hnamte alar na point pakhat chu ar Rahman ania Mizo tan hian a hluve a achan chu ma tu che salam ti hi ama hla asiam recording engkim mai hi abo soi vek ania ama po hin lo sa to nge a Esther Hnamte hi ain vorlar pha tila aswal tamlawang pathian tilawa chun he hla le vandi matarem wangkhan khovel mel hriat aloni pha Mizoram po khovel mel hriat aloni pha hial ani tila kan sei sul tamlawang
Rahman hi Mizo tan hlua Esther Hnamte madu cha salam hi hlawhtlinna bul ani helai asaka wang hian bokin tichuan Rahman hian alo fak ve to a ka Mizo Naupang Esther hi Mizoram atangin remoi thar tin alo fak to ani kha Twitter le social media sang kaltlangin Esther Hnamte le Rahman engei zomna nei tia karon soina chan point pakhat khania Vandim mataram hi Rahman hlapua chu ani lawa amaro chu tunlai music modern changkang zokin aron tidang lama ati dang lam sa hi Esther do mi Hnamte Mizo Naupang te hian aron sa alar pui em mai ni music thiamani Rahman hi ma tu cha salam ama hlapua nge ama ina alo sakto ka Esther Hnamte hian asavele hela pani hi hlawhtlinna bul point pakhat ani Rahman hian album minga Vandima taram tina vua amar chu alatu pui main songa ero ma tu cha salam ani thungani tilai te pokha kan soilang du boka Rahman hi Mizo te tan hlu em ani sa khuwa nalam alu chho ila Rahman hi Hindu chungku apiang ani ma se apa boral nu le an chungku an har salai tak hian Sufism Islam sa khuwa kan ti temo Muslim kan ti hain leta an nuna chakna le thamwanna dongbik pebik riau na theta wangin kumsa ha zakwa somriat phakwa khan apa boral kum hian he sa khuwa Islam Muslim hi azomani Hindu atang inlet ani chu aming masa Dilip Kumar pokha ala rakha Rahman ti hian atlak nge ani Islam kan ti le Muslim kan ti hi kan sei fialok anga kemazong Islam kan ti chu sa khuana religion soina angkhania Muslim ti hi chu mimal anmani ain let tu ate mimal soina ang chi khani theya Christianity or Christian thil thumun asang hlak anga an soithina wangin hre zawna atan kan soilang ve mai ani chu Islam sa khuwa tele Christian ta in anna point karon la chok velok ange pathian pakhat chau kan bia kan ang hian anni po hian Islam Muslim te po hian ala pathian pakhat chau annaya ti chuan Holy Bible pathian le khabu thianghlim kan ang hian Christian ten anni chuan le khabu poimo tak thianghlim tak Quran Bible ani ve bok ani kanin anna point pakhat le chu Bible amin thla tu te Adamate Novate Mosia Davida ti te irina kan pa Abraham ate kan ti zong te hi an kun ba prophet zol na yangin ampom veya kan dang lam hret na ero lali so Krista pathian fa pa min chandam tu ani ti kampom lain anni chuan zol nei lian pakhat angin Islam Muslim sa kho te hian ampom thungani Hindi hlamoi tak tak te engtin nge alo chu dan adit narian le algianik Rahman te hian engtin nge man lo lak an tho ho dan ti hi kan soi chole don ani Mizo tongin kasar sa asan pali uliwa content hian lom lowa am biography tlang pui ero zep hian oma Rahman Chanchin trim hian content an lom lo wangin tuntruma chu kan content chan ani Mizo ten kan thredeng tur pakhat te zingami ani ve kan soi to athenazar vaihla moi tak anti te ama music recording engkim alo bos sei temhanga nei thei hre kan ni tilai bokha kan soilang du bok ani chu Rahman hi talent ani tha em movie te abo soi mai ba ka ama hi singer ania dilsere ti hi ama sakngei ania kun faya kun hela pheju Sufism rockstar music ming thak thakania lagan ti de Punuan Silvan ti de tam tak soi tu roma kha lar zol te ptania trong sang za som sari panga chung hla siam to Tamil te entinan Hindi te English ten siam to ni tal ti pe chu movie munam tak ani ayen to kan ominarin oma
ke pon ken to ani film pui tling tak ani a hmunom em ani ti chuan Bollywood milarten Hindi hlamoi tak tak an man thin te hi ingtin nge lo chhuah dan an soileng Rahman le Adit Narayan te alkayanik te tho hona awanga voini thenga vai hlamoi tak tak te hra thei nei thei kan nia chung te chu engtin nge man lak chok dan an soi hole don ani Adit Narayan le alkayanik te hian hlan nei sa ngai lova Bollywood milarte hian film an chan don hian Rahman hian a studio akawa singer zai themem te pani hi ti chuan Bollywood actor tenen in khom le in film director tenen a movie a script an chan dan tur zong zong kha ti khan an soi hawa Rahman room a hian ti chuan ani hian music ti khan lo bo soya lyrics bo sei tu pakhat a om boka hian a thuin lo ziak char chara ti chuan alkayanik le Adit Narayan te hian thiam takin an zaya hlamoi tak ti hian lo chuka mi te mitui tiluang thei tur khopin Hindi vai film kan ti hi munom takin ala thu acting munom mei a movie ni na imil ti khan an zaya film munom tak lo chok thina ni engkim formal takin uncle pui tina ni chu hlaum sa an mang top top velo tina ni chu a movie milin alkayanik Adit Narayan te an zaya an zai mai in Rahman an pan le a studio a ti khan lyrics jak tu a thu jak tu pakhat nen film director te nen ti khan to ho vek thin ani chu Adit Narayan le alkayanik le Rahman ate hi golden era ti a soithin ani anni thian pathum mai ba ka mi tam tak soitu pon loma ngainom tak tak soitu ri awmani Bollywood movie tele hla moi tak tak te lo chho dan hi asul su tu pakhat poimo chu Rahman hi nia iconic legend of Bollywood ti hial ani Adit Narayan soidan chuan Rahman hi zanlama chau na athok thin atia zanlaya a ko thut thin ni na soya achang chuan jingdar thuma temin ko thin adini athok rim ani Rahman hi pathiamal somnadong tur po hian thorim angai ani khovel hriata mi hlalar Bollywood ten lan nei dan tele Chanchin nginom tak tak te saitu tam tak loma Rahman tong kam moi tak pakhat chu sa khuana hian rimoi le in mangai na min zirtir tu ani ati hewang tak hian Sufism Islam Muslim sa khua kha lut ani a zai le lampang an beina sa Hindu ero angkul muk thina wangin Islam sa khua kha zui ani reng ani mangai na le rimoi a in zom tak ati ni lal davida Israel lal meu pokha ami te ma anupuite za pui turom khopin alam ani kha lal kha amaro chu davida hi atlero lai atangin beram veng thin ani a music angaina a hlimna athen ti hi ria anupuite za puina chuinga tan ma ngai lovin pathian fakin kalam ani pathian ma ani kalam ni ati ni